Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Lismawati R. M. Biomed SPPA, Direktur RSUD Padang Pariaman. Selamat datang di RSUD Padang Pariaman. Kami mempunyai moto melayani dengan ramah, santun, dan sungguh-sungguh. RSUD Padang Pariaman mempunyai tata nilai kompeten, elok, ramah, edukatif, no jutek, no lemot, no bolot. Kami memiliki komitmen mewujudkan RSUD Padang Pariaman dengan pelayanan prima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.